Туғандар, ассаламу алейкум. Туғандар, бұл жақ шоку сынау болады. Мен сіздерге айтқам, туғандар, авторынақ болбойды деп. Авторынақта не жүресің? Кел оны келіп алып кет. Реальный бағамен шығарады. Nissan Эксперт шығарған жылы 2009 1.5 объемды коробка мотор, туғандар, идеальный. Мына машинаңыз оталып тұрады. Орыс номерде, бірақ номерлерді бүт документтері орында екен, туғандар. Как положено, бүт документтері бар. Вложение по кузову. Бұдан өзіңер көргендей мына. Төрттен өттен ұшындай дискаларында. Так, içine өткені туғандар, передний эко электропакет. Мына көрдіңер туғандар, салондар бүт таза, аккуратный. Коробкасы теппейді, мотору май жебейді дегенде. Объем 1.5 2009 Nissan Эксперт туғандар. Так, артқы салонында бір көргізі кетелі. Көрсеңіздер болады, как она ислечі. Так, туғандар, төрттен өтін дискада кузов ұшынды, мұнда жерлері бар да туғандар. Кузовта ұшынды мелочтары бар. А так, машинада чирик вообще жоқ. Носы полный, как положено, таза туғандар. Бұның басын 275 мың сом деп шығарылдық. Кімге қызық болса, қайлы өрестер, бүт документтері орында. Біз номеріміз 0506 23 20 номердеміз туғандар. Ассаламу алейкум. Так, туғандар, дағы бүгін күннің екінші машинасы Audi 100 туғандар. Ең қызығы туғандар, бұл леворуль, еще автомат туғандар. Как положено, автоматты қотарады дегендей да. Туғандар, шығалған жыл 91-90 ұшындай, объемы 2-3, көзіңер ем туғандар, чирик периги жоқ, по кузову анча-мынча бар туғандар. Ем бұрып, айтқанда, не серьезно да. Самый главный туғандар, документтер бүт жай-жай ордында, кузовында чириктер жоқ, төрттен өттен на дисках. Так, туғандар, ички салон көрсіңер, таңғаласыңар о дейін. Сырты қалтырақ, ичи жалтырақ деген ошау машинада мына көрдіңер, салон бүт таза. Автоматты тине, как положено туғандар. Бұның басы глюгі бар, бұның басы туғандар реальный бағаменне шықты. Бұны айтқанда, қанша қойылды ұшында басы 135-ке қойылды, реальный, Реально туғандар 135-ке қойылды. Өте мини торг болады. Бұл біздің Нұрс автосалонда болады. Келе бересіздер туғандар. Ассаламу алейкум. Туғандар, бұл жағы натуре акция болады. Туғандар, көңір арзан машина сұрап тұрғандар. Мына нақотынан кейінгі арзан машина керек болса туғандар. Nexia келді. 2007 1.5 8 клапанда туғандар. 16 меш 8 клапан. Так, орыс номерде, бұрық документтер как положено бүт ордында, штраф, арест жоқ туғандар. Так, чирген жерлерде де жоқ туғандар. Мына мондай жерлер бар да, капот үстін көрсөңөр болот. Бұл жағында деле мына мячина там жазалган, турулган ушундай жерлер бар да, чирген жерлерде де жоқ туғандар. Көрсөңөр болот, как положено. Эшиктеринде деле мындай кылып көргөзөйүнчү. Мына туғандар, гидрач жоқ. Гидрач бар деп болбалы. Гидрач жоқ. Бирок мына көрсөңөр болот салондар. Передний эко электропакет. Кулисасы туғандар яқшылық отырды, как положено, бирок экиге түшпөйт. Бұның басы реальный эле болот туғандар. До конца көрсөңүздөр болот. Ички салонда эле көргүлө. Экиге чөт бирок кыйынчы көтөрүп саласың да, заднийге салат го булар. Басып ошондой эле салынат да туғандар. Так, төрттөн өтөң ошо капочок өнөктөрдө газ, мына газ орду бар, бирок газды алып койшкон туғандар. Так, чирген жерлер жоқ, көрдүңөр. Носы полный таза, тешик-пешиктер жерлер жоқ. Салондар эле бүт таза, аккуратный, жай-жай. Туғандар, бұның басын реально эле койдук. 75 мың сомго шытырга берип ийбиз туғандар. Кимге кызык болсо 0506 23 20 номерине кайла бересиздер. Бул биздин Нурс автосалонунда болот. Ассаламу алейкум. Так, туғандар, ассаламу алейкум. Япошка деп сурап аткансыздар. Мына япошка келди туғандар. Hyundai Santa Fe чыгарган жылы 2003. Правый руль, 2 куб на автомате туғандар. Полный 4 выды, как положено, иштейт. Дизельный туғандар. Дизельный движокто оформлениесі көрдүңөр туғандар. Бар. Сразу ли оформление есть. Так, туғандар, салон өткөндө полный кожаный салон мына көрсөңүздөр болот. Кожаный салон мында айрыкталган, tutulган жери бар экен. А так в основном жакшы эле туғандар. Коробкасы теппейт, мотору как положено, нормально туғандар. Тягасы жакшы экен. Так, дагы функцияларда эмне бар экен? Полный электропакет, электробоковые зеркала, 4 выды, отключаемые жоқ экен туғандар. Постоянно экен, 60га жеткенде өчөт күйөт экен. Үстүнө көрсөңөр болот, рейлингтер бар. Эмеси люгу да бар үстүндө туғандар. Артқы салондорунда бир аз көрөк этиңиздер. Полный электропакетте туғандар. Мына артқы салондор жакшы экен. 4 дөңгөлөктүн дискаларында туғандар. 4 дөңгөлөктүн зима дөңгөлөк басылган. Так, артқы багажын мына көрөк кетсеңиздер болот. Бул багаж походу кармап алса керек. Мына жерде эмелер жок экен, таяк менен көтөрөт экен. Чирик жерлер жок туғандар. Кожаный салон, Hyundai Santa Fe 2003, 2 куб дизельный моторда кимге кызык болсо, туғандар кайла бересиздер. Бунун баасы мен ойлойм, реально эле чыкты го деп 420 миң сом деп чыкты туғандар. Кимге кызык болсо биздин Нурс автосалон келе бересиздер. Номерибиз 0506 23 20 номериндебиз. Ассаламу алейкум. Туғандар, ассаламу алейкум. Көңір Toyota Corolla сұрадыңар эле туғандар. Corolla деп мына Corolla келди. Левый руль туғандар. На механике 1.4 өзүнүн
мындай айтканда заводской моторунда туугандар чыгарган жылы 2003 2004 чыгарган жылы туугандар кыргызский номерде оформлениеси бар. Көрсөңүздөр болот туугандар. По кузову бул өтө эле эме эле жана меди молдинг турчу эле ошонун эмеси да. А так бул өтө серьезный эмес. Өзү 4 дөңгөлөктөн дискада туугандар. Ондай жерлер бар да, анча-мынча кузовда коррозия бар да, бирок тешик эмес да туугандар, анча-мынча коррозия бар. Так, көрсөңөр болот мына. Передний эко электропакет, мотор, коробка бүт жакшы туугандар. Ходовойдо анча-мынча по желанию бар дейт эси. Өзүнүн монитору турат, печка, коробка бүт бар жакшы туугандар. Так, арткы салон өтүп кетсеңер деле көрсөңөр болот мына туугандар. Таза, экономичный Corolla кимге керек болсо, туугандар, кайрылуу эместер, как положено. Ондай түйүндө тешик пештер жок туугандар. Түйү таптаза, өзүңөр көргөндөй мына кузовунда по желанию да, 4 дөңгөлөктөн дискада. Олар бүт родной экен да, Toyota. Үстүндө деле мына көрсөңөр болот, өзү родной окрасында, флагы өчүп калган да. Так, туугандар, бул басны эле коюп атабыз. 430 000 сомго чыкты. 2004 Toyota Corolla, левый руль на механике 1.4 объемдо. Кимге кызык болсо биздин Нурс автосалонго чала бересиздер. Номерибиз 0556 23 20 70 номеріндебиз. И бул биздин Нурс автосалондо да болот туугандар. Бүгүн базар өзүңүздөр билесиздер. Базарга келе бериңиздер. Машина мына жийдик туугандар. Азыр бар очередь менен кире берет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүгүн биздин Нурс автосалонго туугандар Passat келди. V3 кузовта туугандар 1.8 моно оформлениясы бар. Еще туугандар газ мененки, газда как положено разрешениясы менен метан газ турат. Өзүнүн туугандар багы 80 литр дейт, эси айтат. Вложение технический вообще жок экен, кузовта эле бар мондай болгон жерлер, тем ал по желанию да. А так туугандар 1.8 моно гидрач бар, чыгарган жыл 92. Мына көрсөңөр болот, гидрач бар, как положено, колесосы нормально отуруп, бүт технический өтө жакшы экен да туугандар. Өзүнүн багы 100 литр дейт, эси айтат. Люк бар, 1.8 моно на дисках, өзү заводской дискасында. Мына көрсөңөр болот, арткы салондор деле таза салондо. Бунун баасы туугандар реально эле чыкты. Артында фаркоп бар, артында эле тартып кой. Артында фаркоп бар, мына көрсөңүздөр болот. Фаркоп бар, как положено, мына бул жак бетинде эле бир сыра көрөсүзбү? Туугандар, бунун реальный баасы 220 000 сом, өтө мини торп. Реальный туугандар оформлениясы бар, сразу кетет. Технический без вложений 1.8 моно. Так, бул Opel Vectra, чыгарган жылы 2002 бензиновый мотордо туугандар. Правый руль на автомате. Бунун кузовунда вложение, анан ходовойдо анча-мынча бар экен, передний ходовой. Так, көрсөңөр болот, мына полный электропакет экен, мультируль бар, как положено туугандар. Бунун баасын деле айта кетели сразу. Бунун баасы туугандар 145 000 сомго түштү. Срочно дейт, мына кузовун бир сыра айланып көрөсүздөр. Бунда оформлениясы бар, сразу оформить этип берет. Штрафы жок, сразу оформление болот. Туугандар, келе бересиздер, биздин Нурс автосалондо болот булардын. Номерлери 0556 23 20 70 номердебиз. Ассаламу алейкум.